Ya, mnishala go dira le mo ga taba iri ya so a ire ka le ga mobedi ya the breakfast show yo snanta ka ke taba FM ya gago na mele gore ya re metseng se metsela tsa iri ngela ya seswa ya le bella maikutlo ga go pele ga re tsena go na lady ya ka le khono le mogashi yo e leng yo a diretsang setishi sa go sa mamarato o re tlisetsa moeng wa gagwe mo moyeng re nya go ka re le khono le o re sa re tshimang ke bona re tsene ka ntorong tsa mmusho re tlo tsena go bona pele ga seo ngere le belle gore maikutlo ga gago putshong ya rena le khono ya gore Eskom e dira khupelo gore re feng kokeletso ya dipersente tse le semetlhano fela le gona ba re khupelo o tla fiwa ke re ya kolota bana 419 billion rand jwalo ba ngwadile ge Yeah. ba re Eskom a e gone Gauteng province Thembisa le Mamelodi ke bona e leng gore ba tletse ka izinyoka ba utsha Eskom motho e leng gore o ngwadile seo ke ngwana Mamsheli ke ena reng yana jala e kwa pula ra dingwana mo go Twitter yena a re a ke kwane le khupelo ye ya Eskom ka ge mtlhagase go bona o le o monnyane a re reka mtlhagase ka masheleng a mantši empa di kilowatts ke tše dinnyane pula ra dingwana ka Pretoria ke ena ngwadile ka gore yana le wena tšwela pele ngwala lahlela mo go Twitter handle ya rena o re tege ka @Thobela FM ya ka go ba ka tega @Mango MBF go ba @Sebasamagale go lahlela mo go Facebook le tlhakala la rena la Facebook la Thobela FM ke Thobela FM ya ka o dirile ka tsela yeo re bala maikutlo a gago bonolo fela obviale nna le wena a re shooter katakata ke re bogele Thabang Vincent Mashabathaga o e leng gore o na le naledi ya gagwe re go gore ka ba le gore ga bolela le naledi ya gagwe motlhomo le nna le wena re nagana re itse bana le di tlo itse ba bokaone le kholo e re namile gore ya le gore mo gore tse se shate naledi yaka aga ngayo a gomme dumela go tlhefa o theletše go Thobela FM ya gago o le gona tseba gore re fitlhile ka gare go karolwana ya rena ya go bitša gore ke naledi ya ka yeo kopanago le yona fa go Thobela FM di tlalemeso breakfast show nnete ke yona yeo Thabang Vincent Mashabathaga o tlile ka fa mo ile gore ya ke tloga ke tshwere ba ile gore ba tlhomphega ke bona ba dira gore re phele botse ka fa provinceng ya rena ya Limpopo ke bolela ka mang ke bolela ka the Honorable Dr. Poppy Ramathuba mo lekgotlaphethiši kgorong ya rena ya tša maphelo ka mo provinceng ya Limpopo gore yalo re mo amogela sešate mme Mathuba re tša sebaka se ra lamogela fa go Thobela FM di tlalemeso karolwaneng ya rena ya go bitšwa gore ke naledi yaka Thobela Thabang le batheletši ka moka ko gae ra leboga sebaka se le re fileng sona le o memiwa re a leboga nnete gomme ga re lebelele ya mathomo gore o mongwe ka ipotšiša gore mme Poppy Ramathuba o goletše kae ebile o tsene kae sekolo Poppy Ramathuba o belegetšwe bookelong ba Elim kwa Makhado municipality Kobembe district a golela village e nngwe motseng o mongwe wa Mashamba o tsene sekolo gona kwa primary ya go Mashamba le secondary a napile a fetša di-matric ya gae o ile kwa Gauteng mo a ithutetse bongaka ga ra se no fetša bo ya tla dula mo Waterberg kwa Mogalakwena municipality ke mo a sa leng gona le gona kwa Mogalakwena ward 31 ba e bitša TJ Ledwaba ke mo ke leng gona Mokopane re a leboga gomme ka re lebelele ge re tsena ka fa be re sa re compliments of the new year ngwago moso e ka ba lena kgaoletše ka ngwaga gona be le ena le bomang fao ngwaga ko kgaoletše ke le ko gae ke na le bana le lapa from there a re seno fetša ka ba gore ke sa gopola gotse ka ya mmerekong kore ke tsogetše be ke le Tshilidzini yes be ke le bookelong ba Tshilidzini mo ne ke lo go amogela masea a mathomo a 2019 ka kopana ke le disaster go tletše e seng baswa ba tlhabilwe ke ditipa ba tahilwe le o tagwa e le madi ka kwa so taba ya gore re tlo ba le ha o fitlha poleke ya mokhutong o emanyana ka tše tša gore re be le di-new year babies wa thoma o assista go fixa gore balwetse ba ba fele ga ba seno fela re lebelele gore bothata keng then re ya botseba re na le long term solution re tlo resolve so that le ka moso balwetse ba se ka ema nako e telele kwa mara le gore baswa ba rena ka Christmas le New Year a se tšatši la gore today ke nyako monwela bjala ke mo tlhabe ka thipa o tlo tlhaba wena wa ikgwetša o le o le sepetlele so re ska lebala tšeo ge e le New Year a re ikitikeng ga botse re celebrate re tseba gore re tshwara ngwao moso re ka o boloka ka New Year
re a leboga gomme re lebelele ye nngwe fa e le gore nka le botsa gore ke kgetho efe mo bophelong ba lena ye e le gore ile la e dira e fela le ikhonle le itshola ka yona a ke motho wa go itshola ka di-decision tse ke di tšeang le ga nka tšea sephetho ka kgwetša gore a se sona awa sa gore ke tlo itshola gore waene ke se tšea awa ke improve moving forward ke ithuta mo sona decision tse ke di tšereng ka moka tšona a gona le one e ke itsholang ka yona le tšene di le wrong se ke se dirang kore ha ke move forward because ha o ka dula fase wa tseba go complaina o tshwana le setulo se ke dutse mo sona a rocking chair wa se bona gore se nnetse movisa mara ke move ke sa le plaketri ha ona mo ke tlo yang ha o phela o itshola gore mara wa ke rekile kolo ya mokhuto no ha o rekile kolo o sa nyaka wa e rekisa wa reka engwe move forward so nna ke na nako eo ya o dula ke re mo wine ke tsere decision ya mokhuto thaba ha o tsere decision le ha ile wrong improve o ya forward learn something from mistake tša how ithute something o ska regret don't regret ke wena o tšereng di-decision tšeo ga se o mongwe di defende ke tša gago re a leboga gomme a re lebelele gore ge nkabe le na le maatla a gore le tsoše bahu ke mang o be le ka mo tsoša gona lebaka ke eng la tsa problem ya ka kore mmereko wa ka ko mote e fela gore batho ba phile long and healthy life batho ka moka ke kgetholle o mongwe le mo tshwantse a phile a long and healthy life so if ne go kgonagala motho o mongwe le mone sa tshwana o tlhokofala according to me because ke mmereko wa ka nka se choose ka gore le ga ile le pantiti le ka tla sepetlele a ke gane ke tshwantse ke le bone ke mmereko wa ka so ha le ka gopela gore ke choose mang or mang aowa mo le thomo go lwantšha le di-ethics tšaka ethics tšaka dire go tloa go Mandela go fitla go monna o leng strateng wa o se be le ba gabo ba tshwantse ka moka ba deserve go phela a long and healthy life be le tlo ba tsoša ka ka moka ne ke tlo gore batho ba ba phela o mole mona le ba gabo o mole re tlo fapana ka mogola o re na leng wona mo setšhabeng mara ga ona motho a sena moratiwa wa gae o mongwe le mongwe o le mongwe wa moratang so re tshwantse re no kwešiana gore ka gore ke mmereko wa ka of course go na le ba bangwe like bo Mandela ga ba tlhokofala setšhaba se a loba mara from nna ke lebelela goreng anybody o tlhokofalang after 70 years go ra gore according to the standards tšaka tša bophelo le performance yaka o phitše motho o until 70 mara anyone o tlhokofalang before mengwaga ya 70 e ba problem for nna because life expectancy ga ya tshwanna ba before 70 ha re ka lebela national development plan ya rena so batho ka moka ba tlhokofalang below 70 according to me ke di-premature death a re di-preventing re leboga re sa le ka gare go nna le di yaka lenaneng la ditlalemeso mo e le gore Thabang Vincent Mashabathaga ke nna ke swere go mologotla phetiši wa rena wa tša maphelo ka fa Dr. Phophi Ramathuba re tšwela pele fa ile gore ke a botšiša gore ka moraga mengwaga ye 5 o lemoga gore ngwana yo o be o nagana gore ke wa gago ga se wa gago go bile le phošophošwana mo e le gore go bile le se ba se bitša gore ke mix up ko bookelong ba pelego o ka dira eng o ka ya go mo tšhentšha ngwana yo go ba le ka dira eng fao e tšwa go 5 years ke tla ba ke na le lerato ke developile bond le lerato go ngwanong so lerato kore for nna is not issue ya gore motho ke o ke leng labor ward ka mo deliver that 5 years e more e botlhokwa go phala le ntho re bondile jwang se nka se dirang kore ole e leng waka ke tshwantse ko lebela gore mo a leng gona ba mo tshwere jwang if ngwana le o tshwerwe ga botse life continue mara if go na le bothata kwa a bo ya tla dulelela nka bana ka dula le bona ba le ba babedi ka gore nna nkebe le ka thato yaka ga ona ngwana o tshwentseng a sotlhe bana ka moka tshwentse ba hwetse dilo tša go tshwana kore ha ile Christmas ska ba re le ba bangwe ba kry diaparo tša Christmas ba bangwe ba di kry nna nkebe e leng gore ke na le matla ke na le bokgoni bo ne ke tlo fitlhelela mo so ke kwešiša gore 5 years o dutse le ngwana o develop a bond ya gore o tlo motlogela after that bond o setse o phitše le yena I mean ngwana mongwe le mongwe for nna maybe kore bana ka moka ke motswadi wa bona a ke bona bana ke bono bona ke le mmago bona nnete re a leboga a re lebeleng ye nngwe fa e le gore le tlo nkgethela e tee mo dipotšišong tše gore na o ka kgetha go tlhapa gomme wa se fetole diaparo tekano ya beke goba o ka di o kgetha go nore wena o fetole diaparo gomme o seke wa tlhapa tekano ya beke hei ewe e boima go se tlhape le go se tšhentšhe diaparo ape ka moka tšona ke mathata mara e re nna nkampana ka kgetha
o se change diaparo mmele o wa ka skin se letlalo la ka le na le di-pores di a nyaka go tlhapa gore di-ventilate di-heme ga nka se tlhape ke tlo tsenwa ke malwetse mara kore ke no e agua that way but even if ka moka dimpi mara tšetša diaparo a di tshwenya kere ke tlo no di beya ke o ne o covera mmele mo tsona mara letlalo la ka as long as le tsoga through la tlhapa di-pores tša ha di sweta le tswailela di tšhila tšele gape di tswa through skin ha di tswa di tšhila tšele ke di tlhape di tswe ke a tsebo gore a di tlo boelela mmeleng wa ka a re a leboga gomme go ya ka wena motho o swanetse go ba le palomoka ya balekani ba bakae mo bophelong ba gagwe go tloga ga ena le mengwaga ye lesomeseswai go fitlha ge a tlhokofala ka baka la botsofadi ge re re motho yo o itshwere gabotse a bona ke yona bothata bo re fang mathata that is why le kry-a basadi le bannyana ba bolawa ke balekani ba bona ba dutse ka mo le relationship tša go tlaisiwa ba tšhaba gore ga nka motlhala ba tla re motho o ha dule o netse o tšhentšha balekane a sa ke yona bothata bona le bona nna kere ga o le ngwanyana o dutse mo relationship o bona gore mo ke mathata ke abuseiwa ke a bethwa tsamaya ga o ka ya ko john wa hwetša gape abuse feta ga o ya ko peter o ema as long as before wena o tlo phela le john le a tsamaya le dira di-test le a likiwa le kry-a gore a lena di-HIV a lena di-sexual transmitted infection le ga botse le no iphilela lena ka bolena o se ka ba wa dula wa re o tlo dula ka mo bogading ka gore o tšhaba gore ba tla re wena o jumpa motse o tsamao ya kae ba go ile ba bantši re toetoya every day kwa re demanda gore no bail for this one because gale motho a dutse re o emetse gore lenyalo o emetse gore ba re bogadi re a kgotlelela ba re lebitla la mosadi ke bogading setšhaba sa borena lebitla la mosadi ke mo mosadi a tla decidang o tlhokofela gona nka direka le lebitla la ka mo ke bolokang bana ba banyane ba bolailwe ke ntho ba nnetse pressure e ya community dilo tše a re di change mentality o a re o change banyana ba rena re ba rute dilo tše di-priority go tsena sekolo ba bereke ba be le dinto tša bona le dimotoro ya bona ga ba nyaka bana ba tlo kry-a banlekane ka identify digene tšeo di nyakang digene tšeo di nyakang as long as o le sena malwetse ka moka la ba o right wa phela ngwana ga o wa mo godiša o na le tšhelete ya o na le koloi ga di sa bereke a di bereke re se ka gapeletša di-relationship re tšhaba gore ba tla re balela so nna mo numbera ewe a nka se judge motho ka number ya gore lebile le ba bakae I will never judge mara ga o dutse ka mo lenyalo la o abusive ke tlo o judge why o dula ka mo abusive relationship gomme re a e ruma nna le mo lekgotla phetiši wa rena ba tša maphelo ka fa provinceng ya Limpopo ke ruma ka potsišo ye nngweše gore ge re bolela ga jwale tonakgolo o theeleditše ke eng e le gore le ka mmotša yona ye e le gore nako le nako ge le swantšhe le mmotše yona le betha ke letswalo so le a bona ke eng ne tonakgolo ba tseba botsebotse gore ha ba nkgopela gore ke tle ke ba joine mo ne ke tla o dira eng o dira gore batho ba Limpopo ba phele mengwaga ya o feta 70 minimum so as long as batho ba Limpopo ba shingi ba fitlhise 70 gore dipetla re sa shota ditlhare re sa shota dingaka sa and a ona ntwe ke shotang ke palelwang ko ba botse ka gore ntwe ke bolelang le premier ke mmereko Tonakgolo wa tseba gore ga nka mo founela ntwe ke nyakang ke mmereko benong ka setšhaba o mo gopela yona ntwe ke nyakang le gona benong e ke sa mo gopetseng le maloba ke tšhelete ke nyaka tšhelete ya go hira manese ke tlo hira di-radiographer a bolele ba le ba treasure ke sa nyaka tšhelete ya go reka metšhini ko dipetlele ke nyaka go lokiša ditleliniki ke re sa nyaka se ke se nyakang ke tšhelete a nka kgwetša tšhelete eo le tlo bona mane ke tlo kgona ke tima botse lebelo lona ke na le lona le energy yona ke na le yona le mafolofolo manong ba le ba treasury ga ba ka no tlalletša tšhelete mo mokotlo ba mfileng ona ba no tlalletša ba oketšanyana le tlo bona ao ba lebelo re sa tlo ba bozola bat ka o ketimo a re a lebogatlhe mo lekgotla phetiši tabea wow Thabang Vincent Mashabataka re leboga go mmenagane ge o re tlišeditše naledi ye ya gago e le go Dr. Popira